National People's Party NPP kalapan kalemno ke Executive Committee balailam the United Democratic Party UDP Hakasi Hills Autonomous District Council ke HDC hine kesngi ningkong lingba kanu confidence motion bala wanra do MDC ke NPP na rambra jerngam uba bajak pengro persha yo CM hakasngi sedang jang yeng dorbat liur ka council hine kesngi Kanu confidence motion kalayo ikajingkashan jaki kanyongut ki dekot kayeng dorbar badon lai phongut ki MDC kabla bayang pura number ban pen khalem yaitu executive committee. Ulampang kayeng dorbar uba lamprang bla ulawan ra ikanu confidence ka jingya vote ban pen banasendan baki isi hapo ka jingyalam uba tito starwell khan kala khalem menta kasni hadian ba kanyongut ki dekot kila kershan yakanu confidence persha yau. Kini ki khanyongut ki MDC bakrshan ki kenthop ya ki khatweingut ki MDC ki NPP banriungut ki MDC ka Congress. Uba lamprang lapen banaru bai ka election banje thamai yo chief executive member CEM on sapenlong la shai ka sni ba ka arpoterik jilio ka por khatwei bjem stem. Ula batharu ya ki dokhot pakwa ya khoni ka election bakin ne thap kerteng no menta ka sni shaw secretary ka thanat legislative but ya ka jing bishar kerteng on sapenlong la shai ka sni. Konfederasi yang dikait committee kemahiran lima itu sebuah abang yang lima betul perlu mutasi yang lain lewat cara this house will now express its vote of confidence in the executive committee under the leadership of Senator Joey Khan in regards to the state of functioning where many important cultural matters have been done at a special level without any collective decision. Confidence in the executive committee under the leadership of Sri Taswar Khan in regards to the style of his functioning, where many important council matters has been done at his personal level without any collective decision. Next motion. Kalau kibun ki mat kiba hapo ane ka council kajingi alam jong isiam jong ni dale hi dalade but kala pensosi penmong ya bun ki member ki support ya ka executive committee da ka bajing bom ya titlam ya ki bun ki issue but ya ka style of functioning ka jong ni te kumbang yo i bangi dan kam ban yo prangut ya ka leave through haba remove yang kena ka MC Ray masuk komen pangayo iba palat hasanut member kiyeng on support yang kena ka motion ka jonga bat masmo ba katahi ka peti ba kena ka motion ka balawara ka yeng hakaba perlok members kiba yeng ban support yang ka leave ki ai ka section yang kena ka no confidence motion ya kata Jingbom Syariah Show yang ini isi Gabalelam mengandung siap bagian lakuli ya konten trong komersial nah kalian kesangan ngalapakat ya ba ngan snapa kay kabaw muba sa promotion unwan ra ya kita kidaw ya kita kinongrim dibagali promotion kay banganang kamendro begitu ki member di belakang siya ni promotion bagi dia keren lah. Kayak kita kajing lihat marwe gitu kan. Kayak kita kajing lihat mon gitu kan. Kayak kita kajing lihat apa kamdan bayar lah. Lalu kita ke collective information. Kumpul om daun member. Henry la syukuri tangi ka motion. Bala syumur tangi ka motion. Bang iladon ya kenal. Bagadayo kajing sisya. Bang aktif. Bang iladon ya kenal.
Kenal bau kuat ba ujit yang ni kung kinong hikmat. Om day menelek kai hakan nombor. Habang idon hakan ilayin kepadon kurom. Kian Shua bersang ketika session. Hirwai yang hirwai. Rikasi ngai. O kalau mo masong Henry nga kendit mapenta ka sini. Bangayo yang kubo. Bagadon kata kajin pamsanya sudah. Banga ay kublay mo ba ubalamu yang ini ka no confidence question. Halo kan nombor John inamba. Yang kani ka kubor John kani ka yenda ba mata kasri. Baga jeng penam yang ka suki ka jama. Kamde halo kan nombor bangalengan. Kade halo kan nombor bangilan don yang kan. Nah itu le. Halo tan jingle mo. Hatta jingle ko picture mate. Dan rai khulab-khulabnya tang nama kan convenience lani kata direction jonglu. Ngalai konsol telepon kita ke number. Kibalay phone ya. Kibadon kata ka isi. Kiyomin le kuno pati. Nama kawan ka hai kema ka direction. Ngilalam kinong nikmat ki bala jis atau paipa. Ki elected. Ki banginang siya. Banginya, bangin kisagri yang ipaipa jong gani ka district. On condition of direction. You are fit. But Mr. Sherman datang musim ke Basaukia. Nganang perkat pada takar lagi. Kabala jujalong. Hakim di kausnam di bala dew. Ka politics John ka jinesek pula. Kalakot hakim di era. Henry Gasrosi ban om hakim di pula. Baka politics John ka jinesek pula. Hamni hakim di council kampat pun batang bangai kita. Dan lagi kita. Nangai bau siam ubat hamai ubat simpi yang dikau unio yang kajingitai mau deh perlok bencana badan suah ini don't trust anyone. Nama tahu adalah ubado ayat ini unsa dung ini. Kan ini politics coba cek. Oh, ipek ni tren sabat. Kung Gibril, kibadan ulam. Kibatik Gibril, kibatik belai. Kibayaduai. Kibayalaw. Henry kinang etorni haka politics trong naging set pula. Ladaya nga, ladaya ni, pranong nikmat kita set pula. Sayang kuat ba, karno tong din set pula. Karno sin din set pula. Lalatang hapok lai pumun kedon hati, bidang set pula. Sayang kuat ba, karno sin din set pula. Juga district council. Banyak penuhan yang terhilang. Keopposite party. Hati judon. Kalau luka komplit. Man decision. Kajudon. Ngapai lang. Gomba malak-ular. Haka sini masyati kong siyam. Ngongan dong hati. Ngantik lang dia baru. Baru ngalaay ekstra.
Baru hadap bidan bidan ani kita bilang kayak ya kita cuma air ya kita cuma hitam mendak sini bidung ya nanti nampak cuma ya ke konteks ke bakum tadi bagan yang dua itu boleh bau berkelai ya ke dodol jom kini kipar lah kipar dansu ya ke jengit tiap talayak ke jengit mendak swi hari talayak ke jengit au boleh bisa ngau beri mamlale ngam dansu ya ke nama Henry Mr. Sherman dalam pendiam dia datang hoi tunggu beliau ngadan gizi terat ngam perfect I love Untuk ya sesuatu. so habis pun Mr. Sherman cukup pengalaman bahan ini lihat senang di bangkai mengalir nah kau mengalir lagi tinggi dan orang kan tidak isi kan tidak yang berapa baik menong yang nak bos keluarga salah kemudian penuandur yang diambil haduk bahkan dalam tak kelambil tak lusir tak komiti atau kejiran tempat hidup baka syam berperkat yang dijilat baru kemudian haduk ini dalam pas kesulit risk management kapag hindi isi kalian kapag kandensi beli ikam di nila inisi iperlap jangan ini diam melam siya dari banuan ke workshop kumlu bersutu kamba sama ini kesulit risk management ilayo kejengenap ilayo ikukunan kejengenap nakawalan hakar isi jomblo banyak finance banyak tinggalap na kawalan wah lagi di satu untuk harga district council dan juga tinggalap na kawalan ditang kali keti ladang ajar lu mundan po umakla mundan po nilai baru baru bisa Plan usah pun kalam kita sudah pasti klaim dah. Thank you. God bless you. Blame who? Blame lagi di start. Dan dua ya blame lagi yang kecil itu. Makin long. Diberi Bandung set kelas tu. Numia dung shu wewe, numia trestiu shu wewe, numia top. Wat keren wewe dah kumai, wat keren wewe dah kumai. Keren ni awak kecil sisa. Kini belum kinongnya. Ngambil pai bang mangulung tas. Nongulung. Ade hati kinongnya. Itu diperlu juga dengan nanti sana. Menjadi budaya orang Delhi, budaya Tripura, lebih dikasih besar Tripura. Ini budaya orang Jerok lah. Mereka minta pasti. Mereka nak ikut baik pak, Rusia, nangis. Hastir, dan burung yang di sini beliau. Ini leader atau opposition. Undang yang lalu juga yang
Malaysia yang ke MPP. Hamil Pak. Ya, Sejenak, nak try kita kalau personal, mau. Bagaimana kalau personal? Expansion kata mau. Balik kan personal. Kadang-kadang apa? Baik-baik dia betul. Jadi ke personal. Ibu ni yang ni. Personal attack kata mesti. Itu ni yang ni. Hima apa tu ni? Hina berapa mana? Sampai siap. Di elo tu. Sampai siap personal. Ambil di elo. Nama mendapat bumi di Malaysia itu. Lah di lam. Tahu saya Pak. Pak. Nama orang nama liam. Dengan mud dan hard ini dan rumah dengan sekali ini Malaysia. Bukan Pak. Bersyukur. Untuk kayak gini ke politics. Dengan yang hak ini orang Pak. Di politics anything is possible. Michel, il est Michel Sarkozy. Et